Kamachielo jar bura mar Yala Winnie Odinga ma en nyar mosindo Raila Amolo Odinga okone tendo ODM ni ok noyie thulgi oko madun burano kowacho ni nitiere jotelo osebedo kaywayo ODM ataro. Winnie nolose kinde manotimo limbe Kamkunji, Kibra County ma Nairobi, kama owuoyo katwak mar nenre ka gima gwenyore gi chung mar tenda duond bura mar ODM ma otelne gi Dr. Oburu Oginga. Wata Nyambaga negiler. Romo mare mokwongo mar yango bunge la wananchi Kibra Kabagorombe ma Kamkunji ka ema ochiwo thuolo ne jaod bura mar Yala Winnie Odinga ma en nyar mosenindo Raila Odinga mane obaro mbasa kendo tora gwata mag siasa kosiemo jotelo moko mantiere e chama mar ODM michich ni kod paro marach gi duond burano. Vitisho vya peni mbili vitanifanya mimi nini? Amnitishi, amnibabaishi. Hii chama iko na maneno mengi. Kwenye hii safari sisi tulikuwa abiria na baba alikuwa dereva ya basi hili. Na kuna siku moja tuliamka na tukashtuka. Dereva amekufa. Aliaga dunia. Kidogo kidogo wale walikuwa wameketi mbele wamekimbia kwenye steering wheel. Kila mtu anavuruta pande hii, mtu mwingine pande hii, pande hii, pande hii. Wametusukuma sisi kama abiria, wametusukuma kama magunia. Tuko nyuma. Ya pili ni kuambia pia nyinyi watu wa Kibera, pole. Poleni sana. Tunaumia na tunajua nyinyi pia munaumia. Winnie owuok tu musuo kod jok makoni ODM osekao kore kendo yango telo mantiere ma ok nyal winjo duond jopiny kod luya moketo ODM bedo mongirore. Sisi kama familia tuko kwenye faction hili ama kundi ile ama sijui nini. Sisi ni team baba. Baba hakuwa psychophant. Hakuna siku baba aliwahi kutuambia kwamba ametuacha hapa ama wapi ama wapi. Hakuna siku. Na wale wanasema ati sijui baba aliwaambia sijui nini. Hiyo ni kikosa adabu. Nyamazeni bwana. Wadwani ODM kata. Nyaki yude lemo. Mane koro igini umudo, kampuni umudo. Okinyal bede kampuni oko to moke mapango tije ya kata. Nige gilosago. Twak mane oyayo jende kendo nyiso chung margi. Gidwaro ni mondo ODM obed kod romo mar jokanyo mabiro yango tend duond bura mar ODM ma jopiny opwodho. Ngojeni. Baba alikufa juzi tu. Tulieni. Haraka nini bwana? Wacha tuongee kwanza. Simamisha hii basi kwanza. Wacha tuongee. Tuende hii NDC. Na kwenye hii NDC mambo itakuwa noma. Kama hatuwezi ungana kama jamii moja, tutakarangwa na tutaisha. Mzee pia alipenda watu wa Kibera sana. Winnie wacho magi kendo medo tilo ni enie twech achiel kod moko kuom jotelo mag ODM moriwo koda ka jagoro mar ODM Edwin Sifuna to kod jaod bura ma Embakasi East Babu Owino. Hakuna mtu atatolewa kwenye hii chama. Hakuna siku baba aliwahi anybody atoke kwenye hii chama. Tukitoka watabaki na nani kwenye hii chama? Hii chama ni ya wananchi. Tukitoka na nchi yanaenda. Leo na letter of greetings kutoka kwa ndugu zangu Babu Owino. Na katibu mkuu wa chama Edwin Sifuna. Uko pamoja msijali. Mageti moreka jatelo no otimo limbe kanisa mar ACK Holy Trinity Parish bade Makibra. Wata Nyambaga, Ramogi TV.